Beli, tekepin selane mai. Adi tekepin nyai nak berdagang adi tekepin. Ibu ya nih anteng-anteng daun tuh teke. Mantap gue nage diskon. Pak, ngali busung, Pak. Bu, nih 30.000 sing man diskon ya nih. Tumben jangan mau belanja. Sing man diskon, sing manawa. Waktu ini kan beman diskon. Waktu ini sale bang ini, masa jangan sing man? Bu, pokoknya sing man diskon, anak sing lah sale tiang. Oh, sing man diskon sale. Mentu ada keladi. Is note den polo nih cak ibu ini no. Bukan den yang belanja. Bang deh subuh diskon. Adi. Jangan bikin mang diskon. Ini beda dua. Bu. Bu, makasih diskon keladi nih. Beh, sing mantas kresek, kekene yang demang. Sing ada kresek. Bah, ibu ini anting-anting nih dawu. Sing namanya nih anak membedikin ngangon sampah plastik. Wah ini. Beli, nyanan dek kije-kije. Ada yang subuh janji aja pak anake, lakar ke dapur hoki beli belayan. Itu nyanan ingetang banyak aja tuh kuliah langsung bayi kamu, iraga maluan kamu. Nah, yang dicoba janji. Beli, main aki tuan subuh ngalin joko. Dan kamu nawaki kelas nyai. Sangkalangnya dengan ngon sarung mai. Kali nggak dengan ngon sarung wen, ngangon jas, ngangon dalar pendek kena kina waki nyai. Main ngalin. Nada lu. Main ngalin, nggak sing mantongos nyan. Dan kamu nih kelas nyai. Main aki subuh ngalin. Beli, dijil akar negak nih. Mana nyai dan dijit Kecampak nyai nih. Nggak dijit aku. Nah, main di tubuh. Ibu itu ada barengan den mayu ane anteng-anteng daun tuh. Usahaan. Ane beli busuk. Untuk ada barengan den mai. Apa keladen awake bangun diskon? Ajan nih jok aduh kengke ada mendagang nih jok ngerugian deh awake win diskon win keladi ya nih diskonnya. Jok nanti bani. Bu. Bu. Tuh bane beli busuk nih. Itu sudah sama awake. Bu. Ini dagang busungi, boleh busan, Pak? Oh, pare bu. Ini lakar makan ibu, di milu deh mai makan. Ajan jok den. Kan Bapak mau mesen, Pak. Oh, nggih, silakan nih, Bu nggih. Ditunggu, Bu nggih. Asal beli mai, bareng deh masih mai aneh lu tuh. Si janjian nih. Janjian apa nyai? Nyai ngawang-ngawang lagi ngomong nyai buat nyai ke kebagan tisu boleh. Mau mesen? Memesan. Nyai kalau hati tak kebasa ngawak ke besedok. Di mata-mata nih belayangnya nyai belum cuma ngawak ke doang belayang ini. Sambalnya jangan. Ayam kampung beli. Ini bahannya khasnya belayak ayam kampung. Bu, es teh sana. Oh, nah ge. Nyai ada anak yang beli busung tuh kunanya makan es. Sama belanjun tuh nyai. Ajaan nih lemane sih nawang apa tuh dagangnya nak ke oke nyai. Apa nih? Badah. Nah iya bener ngelang dapur hoki nih. Hah? Iya nih ngelang. Dapur hoki nih. Oh iya Bang Elang. Malah Bang Di